I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Ljudi, danas radimo reakciju na trailer za horror film The Isolation. To je trailer objavljen na kanalu Emma Dark, traje 17 sekundi i piše trailer za taj film 2020. Film još nije izašao, treba da izađe, vidjet ćemo, možda je izašao, probat ću da ga pronađem pa ćemo možda raditi reakciju. Možda ga ima u opisu klipa, ali provjerit ćemo, tako da krećemo na reakciju. Emma Dark. Prikazuje se stavka 1 od 1. Prikazuju se stavke od 1 do 3 od 25. Zanimljiv trenutak. Sviđa se vama i još 9 osoba, taster. Kucni 2 puta biste aktivirali. I to je to. Sada ćemo provjeriti. Provjeravamo opis. Ok, nema ništa više osim toga. Dobro. Ništa ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako nešto, lajkujte video, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.